marajadareke nania maseke ya makura sabara nama ngoa ya iro simula jadi rupa tawir ya simula jadi sifa aslina tawe ya sifa aslina tawir marajadareke maseke makura sabara nama ngoa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca taisu bewe okomo fi'ilna surah Al-Ma'arij. Sekarang masuk ayat yang ke-19. Surah Al-Ma'arij ayat yang ke-19. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun. Ya. Kita ikut membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun. Ya, pada ayat yang ke-19 itu dimulai dengan ada nun yang bertasydid. Irnu masa due narek kita pui malak dak macano inna ya. Selanjutnya di belakangnya innal insa numati sirun tu sin. Ini asing ifa macanoi oko ingai innal insana khuliqa hagarre mak garre kinari kita pui khu ya khuliqa ira kemudian qa tebal khuliqa halu'a kemudian dari kolepaki ira itu panjangnya 2 harakat namanya mad iwan asana halu'a dia nak dilebih ya harus hanya 2 harakat panjangnya. Innal insana khuliqa halu'a ya. Selanjutnya ayat yang ke-20 idza massahu yarsha mempatapuna sya
Idza massahu syarru jazua jazua. Itu juga mat iwat capak nero 2 harakat ya. Idza massahu syarru jazua. Kemudian ayat yang ke-21, wa idza massahul khairu manu'a. Ya capana ain ya, diingatkan kembali bolani roko oko tengana lot tak monro bolana manu'a ain ya, oko tengana lot tak monro bolana manu'a. Kemudian ayat yang ke-22, illal musallin. Ayo capak nih 4 atau 6 harakat ya, namanya mat arid lisukuni ya, dari pelepak. Kemudian ayat yang ke-23, alladzina hum dari komimati surun tu'ain dena wadi macano izhar syafawi. Alladzina hum ala salatihim malampe tapuna siaga lampena 5 harakat magina sab'a wa wajib mat wajib muttasil ya. Alladzina hum ala salatihim daimun ya. Mari kita baca kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua. Wa idza massahul khairu manu'a. Illal musallin. Alladzina hum ala salatihim daimun. Ya, mari kita lihat artinya. Innal insana majaputolinoe khulika halua ripanca jiwi marajadareke namaseke. Innal insana majaputolinoe khulika halua ripanca jiwi marajadareke namaseke. Idza massau syarru narikonakanne sukara narikonakanne rejing masusah jazua makdareke. Idza massau syarru jazua narikonakanne sukara narikonakanne rejing susah makdareke. Wa idza massaul khairu manua. Wa idza massal khairu andrange narikonakan ne papenyamang manua maseke. Narikonakan ne papenyamang manua maseke. Illal musallin sangadin nami tahu pas sampajange. Sangadin nami
tahu pas sampajangi. Alladzina hum ala salatihim daimun. Ia menandro panandungangengi sampajana. Ia menandro panandungangengi sampajana. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Jadi nabukai apa yang anca jangan narupa tahu Allah Ta'ala di dalam ayat ini. Maka deh yero ini tolinoi angka simula jajita, angka simula jajita sipa agero ya narito maraja dareke nania maseke ya makura sabara nama ngoa ya yero simula jadi rupa tawir ya simula jadi sipa aslina tawe ya sipa aslina tawir maraja dareke maseke makura sabara nama ngoa ya zaman dimuliakan Allah maka dia pun Allah Ta'ala yero rupa tawe yena rumega ro nareko nakan ne sukara dia pajana mak dareke nareko rengi papenyama naseke kagi ya mega rupa tamakro ya nasu pengala Ta'ala ya nareko mita ki anak jaji silolona jaji rata-rata jarang iruntuk angkana anak jaji langsung mencawa-cawa dia pagaga di silolona jaji tepa langsung mencawa cam meke-meke dia pagaga aga na pego anak ina rek mula jadi wi ya nari teri ya rata-rata anak ina rek mula jadi teri nari ko kana anak silolona jadi dia na teri toli mako ya biasa ki maselang magi makadena na ai dia na seha magi sabade na teri ye nar teri naro ya manca dibuti bawa yeridi nariko silol tajaji ya anak pikir jaji mak dari ke memang ni ya dia pajana teri mak dari ke kemudian selanjutnya maka dia pun Allah Ta'ala angka tahu dia nama raja dari ke angka tahu dia nama seke angka tahu sabara angka tahu dia nama ngoa ni gaya roh illal musallin pas sempajangnya dia nak ada pun Allah Ta'ala tau mas sempajangnya dia pas sempajangnya yesanya pas sempajang maka dia pun Allah Ta'ala pandanungengi sempajana mandanunga sempajana mas sempajang 5 waktu mas sempajang sunnah dan lain-lain sebagainya na pandanunga sempajana nigi kita pandanunga sempajana makanya sempajana makanya baca-bacana makanya ni batena maringara di Allah Ta'ala mabela ni poleri sipa mak darekebe mabela ni poleri sipa sikke mabela ni poleri sipa dena sabara mabela ni poleri sipa mangoai ya nasang penjelasan guru takwe oleh karena itulah di mana kiadil nareko sipa aslin na yatawaye sipa aslin na tawe dena selle sipa makanya maka denul le manyamang kulino ya don le manyamang magi nigi to nareko nakan na sukara dia pajana mak dareke berarti termasuk susah itu termasuk susah mega tahu dena kenapa aja si mata masusah masusa mataru nareko tasirunto susana na pau nareko tasirunto malasa nariko tasirunto dia pajana mak dareke nariko kata makaru toli maga sandaru si mata masu sapa pinadina dia nak kena menyamang magi na sama na curita susana maka dia ande guru tato pandita nariko angka tau de gaga andrena aja nemu pawi ya nariko angka tau ya makura balancana aja nemu pawi ini na misangi aja ta curitangi tawe nariko ta curitangi tawe berarti mungkap susamu nariko si mata malasa ke aja nang pudangi tawe kecuali dokter udangi dokter kada malasa ka tapi nariko tawe
aja na mu pudangi tawe mate tandi tanai. Biasa tawe nari kusi runtuy mate tandi tanai. Di pamatu ni tanai na pudan to kada malasa ka tu. Malasa ka. Dia pura manre. Makura balancaku, makura biku. Dia gagat tani na mate. Orang yang seperti ini dia nak kenapa aja masuk sah. Ya, di pajana masuk sama taru. Zaman dimulakan Allah sangadin na pas sempajanya. Nari ku pas sempajat tahu insyaallah mabela polikoro. Ini masih banyak penjelasannya ini. Insyaallah nanti selanjutnya kita akan sambung ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.